Agaji Shisha ka Pratarik Urisau, Raja Arab Saudi di Balong Kasi ke Bakamen nak mengatakan Kongres Hari India. Kedau kolong bagi exit poll ke lepeni. Bakaseng kan laban job ya ke election MLA apa Haryana, kemjuru apa Jammu and Kashmir. Baru artli kini ki jela ba jelarin ki badan Markandai Pungut ki MLA. Haka jela Haryana ka balas syada ke BJP matala Shifusnem ki exit poll ki ang bakaseng Kongres kan job kaput. Hadu menem step adu kapur kandai bajeru. Ki jaga je nyobor ke Kongres Kalatam dari tang hapreng shikenta kata nuru kapur kandai baje hadu shipo baje la kala kesan apa ke BJP kala kini biang sasisi ni ke bos nsyar hakani ke jela maras nang ke jingenyo ki Kongres ke selang bane songship babanya syak dia keman headquarter ke badan Port Delhi nai kembalong tang hapo shikenta baro kala Port Denglun haba ke BJP kaliok kini ke bos nsyar biang sasisi nak bakal job panat sofunyu ki seat ak yunta ba ke badan kendai pungut ki MLA ke bomor Kalatam ya ka majority kan bahapo Jammu and Kashmir pak bala kelalong ke Union Territory ini kasian ke benekam pelong ya ke election hadir bala wengno ya ke artikel laisma nyo pho ba kemjuru ke Jepun kela ya kan di ke jelahe sya ke jelarit Jammu and Kashmir ke sang Kongres rungkat ke jatrelang ba National Conference ke job palat sanfo telik seat ak yunta bar ke balon kendai pungut ki MLA. तो जब मुश्किल वक्त में वो पार्टी के शुरू हो रही है चंद घंटों की जनता ने दिल खोलकर अमन शांति खुशहाली के लिए वोट किया होगा। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने तोड़ दिखाया है।